Aimin same but ban penshloria ki samla pulia ka dong ribhoy ki bala pass baha ka SSLC but HSSLC examination aja arpar ka ribhoy Youth Federation mentagasngi ka lapan ko buram but ai da ka kusnam shekitu ki samla ki bade na ribhoy ki ba pass baha hakitei ki examination Yagani ka jingpun ko buram but sam kusnam lapan long ha parish hall nongpo ha ka ba MLA ka nongpo uba Miral Bonds im ula long ukongsan but laidon langru u vice president ka FKJJP sengkme uba kitbok nongplang u samla one step dekhot ka KSU sengkme ki president barim ka RBOF bagantup ya ba FM maupniang uba bon buhai makdo u vice president barim ka RBOF uba Roki Killa u Father Peters Imle parish priest kanongpo u vice president RBOF uba LK Saukme rangkat kiwi ke nong ilam ka RBOF but kit khot na ka circle but ka union Hagani ka singi ka RBOF ka lapan ko buram but sam kusnam sheki khat san ngut ki samla kibla pas ba ha ka HSSLC but shipau ngut ha ka SSLC ha ka jinga don rangkat ki me ki pa but kinohi kai jongki tei ki khna school Nakaliang ka RBOF ha ka negasngi nalor ka kusnam pisa bala yarap shagi tei ki samla pulie kala samru ye kasar not sa jingkan mau ban itho baki dei ki samla ki bala pau ba ha ka jing pulie lamba ka jing pas jungki ha ki tei ki examination kumbala itho da o president rang ba ka RBOF uba bipul thank you kasing RBOF kala sedang bersam kusnam shagi samla pulie nadu usnem araja san but kathong ka long ban I mean same ye ki samla pulie ka riboy bakin nang kiu shaprang ha ka jing pulie Ulai itu ru baka RBOF ke kersyandu da ke pisah kabalong sanspa tengka shibnai naga bentai kitu ki barung ha ka thup bashipau but thup ba arpau jong ke SSLC but HSSLC examination Hawakren ko mukong san na kaliang jong uba Miral Bonds im MLA jong kenong po ulai ka jingye ro ye kasing RBOF kabla shimi ke ni ke benta ban le burom ye ki tiki samla ki bela pas ba ha ki tiki examination Activity jongi ki bela poi hatu ko kali keterangan beliau. Hamtam kita armu kibala benda kurang ham terbang kibalawan semangat percentage sejuti. Kriston nak berita kalau itu. Suami Vivekananda orang arise away and do not stop until you achieve your goal. Mana buat sampai Juk jogi kalau kapal hatu kata wanam jahile nama lalani Kristus maka mereka juk kecuali kapal kita ginamlah dia kopi dia di bawah exam kita simun di jingkno kedai hak keno eleni hak keno ya jinglo ka sistem pakem dagat dari kepongsan ke dari Kristus Habang ihak takti berat dikir kesalahan dan takti dan setiap takti dan kesalahan. Kaya kamu pernah mana kapan pun ketika Kristus dedication itu. Mentah lepas maka SSLC, lepas maka higher secondary, arts, commerce, science. Ndre yo hapo ngombe tu kadang jekai keliti begitu. Jadi saya kinong kai uti ibadat hande kita lagi jauh bilik kimi lagi. Yo saya kimi ikpa yang uti sektor hande ibadat hi kita lagi jauh bilik kimi lagi. Nabi expectation nabi. Ba udah so pemarah nangis. Hadu mentah bila mengenai berbilong. Kendai nangis semua. What next? Kamu bilong. Agak dibelapas ya ke SSLC. Aga 12 next ini kuno. Jika lepas kita 12 ke ika ini dulu further study degree ni next lain ni, dia ada need ni, entah saja. Bagi kita sibuk di scope nak kementerian, kuno mungkin complete exam. Malkum bala apa suku kajengnya ini juga menteraka. Wei ni kita bagi sama juga dia kedua kali itu unemployment kajeng kedua kamu berjam berapa? Kami ikpa pun di bawah segi kita nikmat yo. Ni pernah pasal ikut di juniru penrei mi okam teba ne kuno. Proses penjumun lem, penilti lem. Kata kita yang kami ikpa lagi guardian yang kita studi. Kemudian kalau
ngimton kami kung kita kinong ilam, ngimton kami kinong ilam, kung balakren na kalyang iba meralbon, ay makachikren yung ihang ni, kanamlong tang kachikren, Henry, nginyugiru, hapo ki assembly, baong dawa ya kung kita kikibaro. Ngiju pertahan, kapor ILP, peruktin, haga kernet ke bapra, tin kasih. Tentang way officers, way principal, way college ke bae, hapo sulong haga ski ke mengaliut. Ya ka kunjunga ba ya ka college, haga college ke jumbu, ya ka BSc Zoology. Woi nga pi kiseng malang judawa. Berperung ya tin kasih hapo kernet ke bapra. Ngabu jikili para pi hadu kelas ayu hapo sulong jumpi pihika ya kasih medium. Habang napaghan, ngayon ng government LP. School kibanay ng government LP, lahikaya ni dagatin kasi media. Ano ni yung na school pasi government LP, ukiw na ako apa primary, lalanawang kata ka SSA school. Usyang jengye, berpendap ya kata ka 6 ke 7 nama umla bertutu ya ka English medium nama luar kasi